Россия табадивишледі Чаваш халық артизі Василий Павлов 6 жылдулдаржы. Шагуя в теліне Шамырксен театрынжы ядарлаза шене спектакль хайдалене. Сумлы артиза саламлаза, она паян кадардашы. Спектакле нарузу ихинче перекатартында инде. Жанребе она лирикалы комедиясы балартнала были. Пьеса авторы тада режиссере Вячеслав Уринов. Пурныш пурнеде хайын картнеларда шинна ырыдуны ырыбақ таврына тетвал. Төп сценар берги. Она ядарлаза Василий Павлов валли жирна. Агаль пурныш пурнзах чаплы шинзен ешне кеме пулать икен. Шабахынде төп герой Спиридон ятлывал. Она кайранынде унын пурнышинче пулны шинзем, савны зем, плеген шинзем, шветуй Спиридон шайнеше клеще. Хайын пурнышневал, хайын жын пурнзайр терменвал, вал шинзем жын пурнзайр терне. Пьесан фабулы бешалды сюжет кугырмагарызем юбилярын пурныжы бепірбек келмезенде, чуне, пурныжа хақла себе таврагурыме төп сонарын небе пірбегех. Василий Павлова спектакльде пурынма шавдери вырынлы да шымылбек туйынчы. Манба шихынны бекте дуйнать. Мен енчен. Мен жіндесен бит кашны шиннах пурнышра шанашкал самансен булашы, шанашкал шинсен булашы. Бізем чере варине кірселарашы де. Вот Нихашанда сан чунран весем тухма білмеші. Ес вал шинсенбе пурнышра шавдері сайра теребуларын болсан да, весене шавдері шивых шин десе шутладын, шавдері шивых шин десе туядын, яланах. Весембе калашадын, весембе худшынадын, тердерен пулымсем де, асрайылны пулымсем, весем яланах чера варвинче, весене де тоташаға сейледен. Ман хамын пурнышра умбек самансем, чынақта шавдері нумай болны. Панхи чаваш драматургире хайни еверлі вырына вырнаштармаллах пулі пьесана. Халхи бурныша сынлаган шымыл комедире харазақ темеше шенерек көрінат. Сынарцем хуларақ шоралза үсіне пулинде, чунезембе хамыр халық шиннізем, чавашлық еткерне малала тыца бараганзем. Төп сынар вара хула чавашызен пурнышне ырлық тазалық епет тыца дараганскер халхи хайни еверлі Дон Кихот. Кашни шемьере, кашни шинын, пурнышы мүлі онза бұныне, мүлі ұжынма бұлдарныне, түнжере түрлі дислікін желеді. Шинында пурнышы шамбеге ұмышынады, шамна беде лайық андын ұшса қыдардашы. Мана пиде келіші, күнда мүлі қаласпет, қытартыны чынақта шинзен шуғышсем бізен туайымызене, чынақта пұрнат бар, пиде қышуқта азайлет бар, тақшан пұлнызене, шамбада ев интереслензақ пықсалардым. Лайхи пьеса решинзем терес пурынаше, терес маре кунжинчен кураган хэ жуғышлать. Тен шавынба да вал сценарзембе пір сывлыш пазывлазаларать. Тен шак шымыллық туйымы спектаклен чи ырыда илемлі ене. Чувашлығын хула бұрныжы шинчен шоралаган литературба драматургирешене темы бұрнышланны савындарать. Хальхи шыравшесен хайлавызенче вал самаях ва илзе быныне палыртмалла. Спектакль комыллы, юрыллы, тажыллы, Чаваш пурнышне шивықта деме болады. Онда хыйне еверлі спектакль камить. Прызымақ бағалазасын. Канмалла, шавығытрақ, шүйтлі ябала, шавығытрақ кыштақ шуғышлаттаратте. Терезех пурна пребір. Василий Павлов пулдарулы Чаваш театрынче хайне еверлі чаплада сумлы вырын ежынат. Вал сцены жинче калыпланы манышми санарзем кам гына шук пулевізем хушинче. Чуначе живых хизем ырыта осла пурныш еверлік инчен хадылса тухма булыжаган шинсем, чын Чаваш паттарызем. Шавынба юбилярада она халаласа спектакльлардаган зенеде чундан тавысы махе галас келет. Чавашенгларын вали Александр Осипов, Николай Семенов.